او هرچو حکومت یال دوسوید گریید اتماوی بوری داب اگر نزمیا کوالاتیا پانزین بسادان ترومبیلن هاولاتیان شکار کفتینه او فیت پامپن وان صوتینه پارێزگارê Duhokê jî trombêla xwe bi 120 litrên panzîna 800 dînarî da girt. Ew dixwaze kualitiya panzînê taqî ket. ما ترومبیل خو مالا اینای و بنزین هم کنی دیگر بینیم. بنده هم بزن که تأثیرات توی سر ترومبیل چنه. بره داجی هر فیت پمپ سیارات خاط نسوتن. سالت بره هم خوشاد بوینه گلک جارا ترومبیل مبخو بنزین و پاکش محسن جمعه کلیه فیت پمپ ترومبیل متایبت یه نوعیت پیکه با گلک صوتن. ات همان روشدا کو پارێزgarê Duhokê panzîna 800 dînarî taqî kirî, hevwelatiyek jî çît û vê panzînê dikirît. Ez ji zardevê wî bixwe bizanîn kualitiya wê çawa bû. Dihê esatim çima panzînxana 800 mikire. Çunku me diayetek bu hata kirin ya baş yaw, ez jî çûm mikirine 20 litr tinê mikirine ser. Ez gehiştme sîka Duhokê, et sîkê dat lepê me de atil bû. Wesatim me fît pampekîna min evê dibawîrmanekîna me guhrît wê sîkê. Sîkê derketime işte evê dî nebûm yê duyê jî sot. Ve ez gehiştme nek sînayê. Sînayê camerîye sê ji dana ser ew ji her sot. û dîmekî me panzîn rêta wat hema hemî me rêt. Dêno ez ê çima panzîneka diya îna debiya bikêşe mila. Yani emet kirin pari خو 800 جی و یه مرازیل جیت کن راسته یه مرازیل جیت کن و هم دی بیجن خود ما حواله نکتاکی رو خلاصو چم پالوگاه کارتید بنزینه کار الرهبر نفت و کانزال Duhokê jî dibêjit eş egerê xirabiya kualitiya panzînê tanha 51 tankerên panzînê hatine vegerandin û 15 panzînxane û kûgeh jî hatine dayêxistin û sizadan. Her dîsan bêjî tinê sê trombêl parêzgeha Duhokê hatine sotin. Ev e demekî di eldîv amarên rêveberiya berevaniya bajêrê li Duhokê, et ev sala da 31 trombêl sotîne. شاری هیواشش حتی اغرو بازه بانزیخانه و کوگه هک و تاتین دا خسر و غاتی سزادان برکی پاره سبارت بسیارا وی برادری کو سیاره صوتین السنور پارزگاه دو که حسب ما دیوشون کری سه سیاره تاتین صوتن او سه سیاره دو جوانا سیستم خواهی غاز گوهری بنزین گوهری کری غاز یعنی اگر نبنزین بیه سیاره سیج بنزین نل پارزگاه دو که داگرتی بیل میسل داگرتی و آتیل دو که آگره بکتی 11 ترومبیل هاتینا سوتان تروجانین ججنه اف سالا دا اشمانگا ایک تاکو evroke 31 ترومبیل سوتینه Serarayê çendê ku pitiriya şofêran gazinde ya ji kualitiya panzînê dikin û bi taybetî jî panzîna 800 dînarî lê pitiriya caran karbedestên Duhokê dibêjin kualitiya panzînê ya baş e û tanha jî hirç nedîtiye. Amed Birîfkanî, Kenalê Asmaniyê Peya, Duhok.